Atase. One urban kura do Abigail logo and crying. God! Oh, there you go. Brave Ivan said to say, Yanko pardon me, hoye pa. That's your Bible, Quran, and be focus ya. Casta precursona body and a cross open the Bible. Fansato so going asoli. SDA. Yonkodo. Yakoye. Body I am me. Me Ivansi boy. Inside the Bible is so. Inside the Bible. Sasemo amaking. Sasimbi amaking. Lucretrodo. Nitro. Minditro. Unyame boame. Anope. Oda. Anope de boko. My sister was Germany, a friend matter. And Lady B, Abigail logo. Or online otoni. Nina ya making it dadan. And auton. And my sister and say to be one of her. Na afi your friend say so deliver in mini brand on famba. Or friend wafi we doing the phone. Transaction no ye nini. Inti transaction no ye or send this kind of bread or send logo nini. Inti nanse or friend on fan no or the number ne ma me say me friend or her. Me friend e ko bat on fa. Hey. Inti echi na Mrs. Stanley catch me so of friend or fi. On one ban online ebe friend. And no car send a phone ira na say ni say ne phone ira no say no phone ira me send this kaima sa che e ko 1 month ni nti why say on sending me in brem oh me the bebro my ship kra eba up to now and buy na say you wa block no kra wa block o sister Abigail logo kronori ononi aha na so tonwi ba betimi abase bia na wa shape nso so shape ade a enye eya na de ba Mrs. Start so to be the same 3 days ba but on kwa de no say worship e call 2 months ni and buy and na abai we na block o sister block no my friend this sister no ahoma so enko amanso o sister ne friend say sister Martha wafa hello mommy and Martha it is say Yami adumo pacha na nso e boko me pacha uto nwi wo Abigail logo ho no enhihye be na mo ye o ka se be di sen ansa na unsaka yo mommy me da se me pacha TikTok ho na mi hu no but me to bi wo geb lady back ho ono post ya 5 days na wa ha nti mi hu ne de no so na ono so ne de ni bi ye me fe na me friend me pacha wege no toton ana mpacha da bi mi ana enti mumre ti wege bebre sa no madam mumre ye wege e good dem set create be ya ma eh yo yam kwai pacha enti me friend wan fa no be twro me enti o twro me na me o se me wo hen na me twro ne se ono so wo hen no so wo Ghana na so me so me wo Germany na mahu ne weeks na me fe na me standing ya me pe no e ma no na me ka chen so won te me so na o te so no calculate iska no e ma me enti on the 8th September na me yes kan ma no ena o twro say I will receive iska no na ka post iska ena no so me send ma no o send iska o de be post ya brew mpacha me send post iska so man enti me send man no me share na 2 weeks na ma me friend na enko nti me yodio jano sa me panicho me hia me wi na still e mai enti ono na be friend me say oh was friend me ni phone e ira fe na ne saka ni phone ne ade na say say me sike ya ba ya che na lady back no post 5 days na wa ha wodi e de obeka say a check akra nti opa cha receipt ne mami na me check nhwe and o see you what o tama me receipt na e kire say wa shepo eniema no nti na me so on receipt e kire say wa shepo na nkahwe nti man tini kan biem na me sa frɛ me frɛ na o se wo kwɛ no
post office papa no or share ho no ni ho. Hey. Inti mankasa. Inti 3 days time. And I'm audio man say. So I na adwin so betna internet no so ajeje nkofo sika dia. Me ye last person a obeje abuchirefo sika. I am the last person you're going to deal with. And lady back no ye toy and no de aba but wo de mahu say e krono na wo de so post to ade file receipt ma me kura wan fama ena me yo audio jan say wan me man up to Friday last week Friday so wan fa me sika mana ama me a mama wi asti nyina hu say ye kronfo na ne ye mayi kakran say ma me receipt na o receive ye no eya no de abe ne WhatsApp status say I obi sika kura ni o me ye ni wi akoma no nti na episode me what the one what the one dad and crofo yankola eni sika pabasa me nti me hu ye nam say lady aden no yes sir ni dey odi bu nkofo because why I saw the receipt about the dada we no try me san kan nti me the number na mama bra so no so friend wo Ghana ho mama or friend na wanfa and I'm say sad o mra so be bu abroche for ache because or TikTok one or di mi gugu so nti na me so mama bra o no yeah that's it Abigail ba hello Abigail. Hello, Abigail. Yes, hello. Abigail to say, Boko. Your friend me, or hini ni adazwa, me ya juma o SOMPA TV so. Okay. Brebi, Abba Hassan sister say o Germany. Na wa woda enwi wo ho. For the past 1 month, ufa me dira dia mano why? Me dira dia mano. O say, why? I've given it to you. The two was not everything. O say dey yenti dia wo kan o. You see me deliver mano. Da ben o say twam 1 month. 1 month me deliver mano what you dey on here. Madam, Abigail, listen to me, please. Nyabotre na tie de America no ne hu kwa akora de befa so. Maame ni say wo send sika ma wo. Wo ka kire ni say onfa sika mra for shipment. Or the sika ne brew. Twa picture receipt ni bre na kire say wa ship ne ma no. Wa fa ma no. Transactions on we ye na the TV so yi. Wo sorry ana wo de we ni so e de ye advert say monhwe obi nyi kra na me de ko sendi na e wo Germany no. Meanwhile, enwi ni so ne nsankan. Enwi be nko na wo post to a 1 month ne nsankan. Mame. Yes. She Abigail, she ewiase na won. E komu de yan ya nyusu ya left and right in the deal. Ade a wo ye no. You are a young entrepreneur. Afei na wo ba. E na wo pesa wo ye adwuma. E na wo di sa character we ti social media. Me ma wo ne akwa akopem eyida edwoada eye niema mienu ida so de maame ni be ma no ana odi sika be ma no enye saa ye do wo handles ni nyina begu TV so say wo yes scammer what did them no kan Dabi me yes na bi yes one na da be na de maame ni sika be ma no me yes that no possible my impossible na wo de waje ni sika no wo de da be na de sika be ma no Abigail logo ye be posti papa se waji obi sika na wontua ne ka wo wa block maame no wa block no oh da ni be wo poa aden nkwala nkete monam kwan bone so e sika hwe me say na dia no kra wo TV so dada mobi ko social media se wa mama me ni sanka sika free na kopem tuada wo be trend free akopem Australia mito pipia ye be trend free akopem Kosovo mo se mo ye nkwala bone e na mo titi social media no so yeah me na mo titi social media no so. me say 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 me
akate no ono akate no me say ye be trende no papa what just canadi what ye the way o kasa na the voice be necessary odi ma obi odi ma obi ase de fe aden ni sika peboni aden enfoni ya fato so me hwe se ga na yi ni me hwe ni handle no se ya bigel logo no a ma ni handle no logo bi ka ho ya bigel logo bi ka ho logo nka ho na mo de wo kan logo nka ho na wo sa video we se bra wo mumu nya no we o send ma sister eno ne video send ma wo sister no Germany ti eno no digina so to ne ma no but e betumi aka ba se onu so obi picture no wakotwe de yes a wo wunim betumi yes aso ane enti ade a ye wo ena ade video we bre yin asem bi aba ho ame as a host minimi crew members e yi ho frim wo ne be hold responsible what you say wujitum okay we know o sister no because ene krono na ekoso e o social media no e betumi abase ni peya mode na betusu yi kra na enyo no o sister no bia wakoto scam afo ne nsem e na o mako yi obi picture e na o mde scam no the same me emfa no tibia obi picture no mde yesa about transaction no edin Abigail no ene wo so no de na chefe eyi wono wa hello mama oba pet say mbacha yo na nso e boko ye frɛ wo say mbacha family Rita nso de bi adiu ne me ne madamfo woni wadamfo me pacha ne mokoto dan enyi ni bia o mo ye ladies too e ma yo mo ye ladies too no mo ye sa de no me pacha ba ko ne friend Madam Gold your friend is saying Madam Gold onu so say o ton yin ni bi e to mo ji scanner na o madi ya di scanner de ma mo ya ko ye wo Ghana ha ye wo hiawa ye prison officer enyi na ma sika nso ama sika no so ama ye friend no pa wa block ye yeah that's it